ka book pales kawan ra shapi ya ka kod yara papura ka general studies paper 1 pinking aktiari lade na ka benda ki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4R phila ban yo ye ka na kitukan kod paro ha shillong Ka senju kirang ba shnong Ribhoi district kan sapanlong ka general meeting Ribhoi na kamenta banjit bat ban panthamai kinelam ki bathamai jong ka senju kane ka general meeting banjit ikinokit kam kanlong ka ar khunai trek ulber arajar arpuar hakapor kharoi bejem step ha auditorium hall ka umsning town dorbar halor kane lapentip do chairman ubaro kikala bat u general secretary uba CBSM baki haban penlong ketika jinyalang jong baro kirang ba shnong nakam ta banjit ikinelam ki bathamai baru kindon sibun ki phang ki marhab ban ekran nakam ta banang penklain ye kasenjuk banang peteng ki jinsyakri nakam ta ka bha kamiat karoi kapar jong ki pajba Ribhoi district sni isim ka kabu ban ai ka jing penmena pajba sabaro ki pararamba shnong jong ka dong Ribhoi district ibro koi ba hadir mengila kondak ya ka jialang pajba jong jarang ba shnong ka skuterek mentau benai na ka daw jong ka jingluk kot palat kapor ki parlok ba shnong kim dai yo lat ban yo jitip ba tikina ya poitang ku basan ko wori te nyila shin karai bangin ra no hagwe gesni ka bakam kelut na ka benta ban penmena pajba baro ki kandong kan surat jong ka dong Ribhoi ba baro kirang ba shnong kini yo jitip ban yawan siya jialang pajba jong kirang ba shnong ka dong Ribhoi ha ka ar bundai tarik kapor khadwei beje hapo umsning adam auditorium na kabanta banginyo ya kajing pentamai no ya kinokit kam jong kasijuk kirang ba shnong na kadaw jong kajing wan kajing pangkram isam lala ban pentamai no kit kam hakini ki arsenal di balade de hakini kenti ka bang ko bakum kino yalam jong shnong kit hau ni ya sutho da kajing sokya na kabanta banginyo kajing de parlok parang ba shnong ban thaudur ban penwandur ya kajing dan kam jong kawai ku shnong haka dong Ribhoi ban wan haka de sini haka por wabiang haka por kadwe bije ar pundai tarik ha umsing auditorium banginyo ban pentamai no kit kam ban unjur video ban trai ya Kristen kebedawan hak aware ya ki nama shnong paro kibede jong ka Ribhoi district jongi ba hin nakarpat ki bakinwan kanang ketika sini nama ba ade jadi subjek of that kernel secretary nam ta ban mai no ye kino kam nama bersunjuk di nama shnong jongi kelas slam ma de nam ba ka ba lo man himcho man mai no kam hakapot yang lagi bon di daw Dede mata kadang nak lagi dong nak cerman, nak cepat curi ke mas songkoro. Nada kimio ya ka notice lu lembaga ni ka YouTube ke bangi pesat ni kubor sya. Baro kitu kira masong ki bakal tip lu kin sama ni cepat kira masong ba. Kin sama ban petip lam saki bahkan dong ke general meeting ha ka ap pandai tare ha ka por ka koi biji hang ni apa ada tumhol muslim jumi. Ya nak apa surit baik apa itu baru punya baik kenang-kenang hari ini.